Ese Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igeze mu marembera yayo nk'igihugu kimwe rukumbi? Ese byashoboka ko ishyaka ryamaze imyaka za 40 rirwanira demokarasi uyu munsi ayo rishaka gusahura rubanda no guhindura itegeko nshinga kugira ngo ryihe ubutegetsi buzira iherezo? Ninde nyirabayazana biri kubera mu burasirazuba bwa Kongo? Ese koko byose ni amakosa y'amahanga cyangwa no ubutegetsi bwananiwe kuzuza inshingano zabwo? Uyu munsi tugiye kwinjira mu mizi y'ikibazo, tugiye gusesengura amabanga akomeye yashyizwe hanze ari mu buryo leta ya Kinshasa yaba yaraguze ibihano bya leta zunze ubumwe za Amerika kugira ngo yikize Joseph Kabila, n'ukuntu umugambi wo guhindura itegeko nshinga ugiye guca mu Kongo ibice, icyo bita balkanisation. Ibi byose ntabwo ari ibihuha byo ku mbuga nkoranyambaga, n'ukuri kwambaye ubusa kwatamajwe na Bienvenu Matumo, umwe mu mirimbanyi zikomeza uburenganzira bwa muntu, akaba n'umwe mu bayobozi b'imena bihuriro rya Ruca. Uyu ni umugabo uzwiho kutarya iminwa, uharanira demokarasi, ubwigenge n'amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amagambo ye arakarishye, arerekana uburakari bw'abaturage kandi aratanga gasopo ikomeye ku butegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi. Reka duhere ku kibazo gikuru kiri gushyushya imitwe i Kinshasa muri iki gihe, umugambi w'ubutegetsi bwa Tshisekedi wo guhindura itegeko nshinga. Bienvenu Matumo arashyira ukuri hanze nta guca ku ruhande, aragira ati iyi ni manipulation cyangwa kuyobya uburari igamije ikintu kimwe gusa, guha Felix Tshisekedi ubutegetsi bw'ubuziraherezo. Nta yindi mpamvu ihishe inyuma y'ibi. Banyarwanda, abanyekongo, namwe bakunzi bacu mudukurikiye, tekereza kuri ibi. Ubutegetsi buravuga ko itegeko nshinga ririho ritajyanye n'igihe cyangwa n'ukuri kwibera mu gihugu. Ariko se uko kuri ubutegetsi butavuga n'ukuhe? Matumo arabisobanura neza cyane, ashyira mu majwi ibibazo byugarije ubutegetsi bwa Kinshasa: ruswa yamunze inzego, ikimenyane aricyo nepotisme, gukoresha inzego za leta mu nyungu z'abantu ku giti cyabo, ivangura rishingiye ku moko n'uturere, kunyereza umutungo wa leta, agasuzuguro, urugomo no kurema imitwe yitwaje intwaro mu mijyi itandukanye. Ese itegeko nshinga niryo ritegeka abayobozi kwiba no kurema imitwe y'urugomo? Matumo akoresha urugero rworoshye cyane ariko rwumvikana. Ese ibyo bigwari by'abayobozi nibyo tugomba guhindurira itegeko nshinga ngo rijyane n'imikorere yabo mibi? Itegeko nshinga rishyiraho umurongo ngenderwaho. Ubuziranenge ni amasezerano y'imibanire y'abaturage, ntabwo ari uko umwana yatsinzwe mu ishuri bivuze ko tugomba gusenya ishuri. Birumvikana cyane, ntabwo uca itegeko nshinga kuko gusa abayobozi bananiwe kuryubahiriza. Kimwe mu bintu bibabaje cyane Matumo agarukaho n'ukuntu ishyaka rya UPDS, ishyaka ryitaga kuri riri ku ruhande rwa rubanda, ryahindutse cyangwa rikihinduka ibyo ryatekerezaga. Felix Tshisekedi ubwe ni umugabo warwanya inkundura akiri mu ntebe y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, aharanira ko itegeko nshinga ryubahirizwa ku ngoma ya Joseph Kabila. Matumo aravuga ati biteye isoni kandi birambabaza cyane kubona UPDS na Tshisekedi bashaka kudusubiza inyuma, bashaka guhindura itegeko nshinga ngo bagume ku butegetsi. Ibi ntibishoboka, n'agasuzuguro gakabije kuri twe twarwanya urugamba rumwe, no kuri twe abaturage twemeye ihame ryo gusimburana ku butegetsi no kubaka demokarasi, bari kudukina ku mubyimba. Ikindi gikomeye ubutegetsi bwa Tshisekedi bwitwaza ko bufite ubwiganze majorite, ariko Matumo yibaza niba ubwo bwiganze bufite amaboko akeye. Yibutsa ko ubwo bwiganze bwaturutse ku matora yabaye mu buriganya ndengakamere, amatora yakozwe mu gihe cy'iminsi 7. Ibi bintu avuga ko ari ubusazi, ari ugushakisha impamvu zifatika zo gukomeza kuyobya abaturage. Demokarasi si igitugu cy'abavuga ko ari benshi, ahubwo ni ukubahiriza amategeko n'itegeko nshinga. Leta ya Kinshasa yakunze gushyira mu majwi uwahoze ari Perezida Joseph Kabila, imushinja kuba inyuma y'umutwe wa M23, ariko Matumo we n'umuryango wa Ruca wigeze no kurwanya Kabila bikomeye arasobanura ko iba ari ibinyoma.
aragira ati nta gikorwa na kimwe nigeze mbona Kabila akora cyerekana ko ari mu mutwe wa M23, ahubwo Matuma atobora ikibyimba avuga ko ubutegetsi bwa Tshisekedi bwakoresha amayeri yo kugura ruswa kugira ngo bwumvishe Leta Zunze Ubumwe za Amerika gufatira ibihano Joseph Kabila. Kinshasa yaguze ibihano bya Amerika byafatiwe Kabila, niko Matumo abishimangira. Ibyerekana uburyo ubutegetsi buri gukoresha imbaraga zose ndetse no gukorana n'amahanga mu buryo bwa rwihishwa kugira ngo bwikize uwo ari we wese bubona nk'inzitizi ya politike aho gukemura ibibazo by'ukuri by'abaturage. Iyo bigeze ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, leta ya Kinshasa ihora iririmba indirimbo imwe: turaterwa, u Rwanda ruradutera, Uganda iradutera, ndetse n'ibindi bihugu byinshi bakomeza kugenda bavuga mu matamatama. Ariko Matumo arabwiza ukuri Felix Tshisekedi, avuga ko niba Kongo iterwa uyu munsi ari uko leta yananiwe kuvugurura igisirikare no guha inzego z'umutekano FARDC ubushobozi bwa kinyamwuga n'ubw'igisirikare kugira ngo zihangane n'umwanzi. Matumo ntanenga abasirikare ba FARDC kuko avuga ko bagerageje bakarwana ariko bakaba barananiwe bitewe n'imiyoborere mibi. Aragira ati inshingano ya mbere y'ibiri kubera mu burasirazuba bwa Kongo iri ku mutwe wo tuyobora, niwe kandi niwe wenyine. Abaturage bahaye inshingano nubwo tuzi uko yazibonye. Kuri Matumo, kumara igihe cyose ubutegetsi buhera mu magambo ngo bwatewe n'amahanga n'urwitwazo rudafite ishingiro. Atanga urugero rwiza rwo mu muryango agira ati umubyeyi uhagarariye urugo iyo bateye abana be ntabwo asohoka ajya gutaka ngo yatewe. Amakosa baraye kuko atashoboye kurinda abana be, kuko isi tubayemo ntabwo ari isi y'abamarayika gusa. Perezida Felix Antoine Tshisekedi niwe ufitiye ideni abaturage bose ba Kongo, agomba kubarinda cyangwa akemera ko yananiwe. Ibimenyetso by'uko ubutegetsi ari bwo bufite inshingano zibiri kuba nuko ari nabwo buri mu biganiro bya rwihishwa na M23 nk'uko inzira y'amahoro ya Doha ibyerekana. Niba hari ikintu giteye ubwoba Matumo yavuze muri aya makuru ni ikijyanye na balkanization cyangwa gucikamo ibice ku gihugu cya Kongo. Kandi aha aratanga umuburo w'uko gukora ku itegeko nshinga ari nko gukongeza umuriro mu nzu irimo lisansi. Aravuga ati kungiri kugana mu gucikamo ibice, balkanization, kandi iyo balkanization izaba ko kanya niba Tshisekedi ashaka guhindura itegeko nshinga mu bihe turimo ubu. Sobanukirwa neza ubu busesenguzi. Ubu hari ibice byinshi by'uburasirazuba nka Rucuru, Masisi n'ahandi mu nkengero za Goma bigenzurwa n'umutwe wa M23 n'ihuriro rya AFC, Alliance Fleuve Congo. Hafi 10% y'abaturage batuye mu bice bigenzurwa n'uyu mutwe. Iyo ugiye gukora referendum yo guhindura itegeko nshinga, bari abaturage ntabwo bazayitabira. Bivuze ngo rero ibi bisobanuye iki? Matumo arasobanura ko abayobozi bafite ububasha muri kariya gace ka Goma, no kuvuga AFC M23, bamaze kubivuga neza. Niba Kinshasa ihinduye itegeko nshinga, bo bazahita batangaza ubwigenge bwabo. Bazavuga bati itegeko twese twemeranyijeho ryakuweho, rero natwe ntitukibarizwa muri iki gihugu. Uko niko gucika ibice, kandi nyirabayazana nta wundi azaba ari Kinshasa. Kinshasa ubwayo yikururiye iryo kosa rikomeye. Imbere y'aka kaga kose Matumo n'umuryango wa Ruca ntibacitse intege. Yashimiye byimazeyo idini gatolika ibinyujije mu nama y'abepiskopi Senko, kuko bagaragaje ukuri basaba ko itegeko nshinga ryubahirizwa ndetse banashyigikira imyigaragambyo isaba uburenganzira. Matumo ntabwo azigira yibagirwa inzira igihugu cyanyuzemo. Yibuka nyirakuru witabye Imana wakoze urugendo rw'ibirometero 48 n'amaguru mu mwaka w'2005 ajya gutora iri tegeko nshinga muri referendum kugira ngo igihugu kive mu ntambara. Kubw'urwo rwibutso gusa Matumo yiteguye kurwana kugeza gupfa kugira ngo icyo gikorwa cya nyirakuru kitaba imfabusa, ndetse yibuka n'intwari y'umuryango wa Ruca, Luka Nkulula, witangiye igihugu. Ubutumwa bwe bwa nyuma kuri Tshisekedi burumvikana neza. Niyo Kongo yahinduka nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa Ubudage bwa Afurika cyangwa igihugu cyateye imbere cyane gute, Tshisekedi nta burenganzira afite bwo kuguma ku butegetsi mu mwaka wa 2028. Agomba kubahiriza itegeko nshinga, yewe agatoranya n'uzamusimbura mu ishyaka rya UPDS, maze akagenda
kuko umwuka w'iri tegeko nshinga ni ugusimburana ku butegetsi nta yandi mananiza. Banyarwanda, Barundi, Banyekongo, namwe mwese mudukurikiye, isaha yageze nk'uko Matumo abivuga, barikanizasiyo iri ku muryango. Kongera kubaka Kongo twese twifuza bisaba imbaraga za buri wese. Kurengera itegeko nshinga si ikibazo cya politike gusa, ni inshingano y'igihugu. Ibi nibyo byatumye Matumo yifatanya n'andi mashyirahamwe nka Lucha, Sovola, RDC ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bishingikirije ingingo ya 64 y'itegeko nshinga ihamagarira buri muturage kurwanya uwo ari we wese ushaka gufata ubutegetsi cyangwa kugumaho mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Bahamagaye imyigaragambyo ikomeye iteganyijwe ku munsi w'itariki ya 8 Nyakanga 2026 izabyowe n'ihuriro rya C64 kugira ngo bahagarike uyu mugambi mubisha wo guhindura itegeko nshinga. Nk'uko intwari y'ubwigenge bwa Kongo Patrice Emery Lumumba yabivuze, Matumo nawe arasoza agira ati nta rugamba ntacyo muzigira mugeraho, haba uyu munsi cyangwa se ejo hazaza, urugamba nirwo rubohora. Ese imyigaragambyo iri buhindura amateka ya Kongo? Ese Tshisekedi arava ku izima cyangwa igihugu kigiye gusandara burundu? Tubandanye dukurikirana ibi bihe bidasanzwe mu mateka y'akarere kacu. Urakoze cyane gukurikirana ubusesenguzi bwimbitse, kandi subscribe usangize inkuru abandi, kandi utubwiye igitekerezo cyawe aho hasi muri comments. Ese ubona ari ndufite ukuri hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa na Bienvenu Matumo w'ihuriro rya Lucha?